Chia puding. Potrebujemo banano, chia semena, rastlinsko mleko, med, maline. Pripravimo majhne posode, v katere bomo servirali puding. Banano pa olupimo. V skodelico damo 5 žlic chia semen, dodamo 1 žlico medu in dolijemo rastlinsko mleko. To zmešamo skupaj. Banano narežemo in damo v posode za serviranje. V posode damo 2 žlici chia semen. Okrasimo z malinami in postrežemo. Dober tek!